Reverend Samuel Mugisha Katugunda yaragira abatura mu district ya Kazo butagarra amatungo mu Butare obwakingo kumara kwezi kumwe kandi yaragira no rukore by'amatungo mu district ya Kazo kutandikira hari kutekera jiro mu nkora okutandikanira izoba shana abapiki mbaza kutaho nanke bitaba byo kutamo mbazi rero kurabya mu kizabo amatenga jagumana gagenda konkatega omyanyi tukuteka mu ndwara nka rucumu wa bududu nka bwantam takorga yomate konka tarho inyama tarho enteyone kushori kagenda nenta hati kandi twena kantifisente nenta kwe kufahati umuntu neja kumufera akustiyo kwezi kumwe kwahwa rero tukareba icyo gukora kandi nime tukuteka ngo ekaraga bwantama yaza nkungu ntuyenda kugikora tarampora nayo tukashirire nimeji entezi yagira muzurwaire naruzuhuriye no bucirabe kiri kityo hariho kubanganisa y'abamakatano gonagarwara zejo mu ruburemba ubwo abandi nibagira ngo ekemwe yonke rukurundana entezi abantu bingi ni yerwara zejo yonka akarwara ekemwe omwanya ogugurumu amasyashatu bwena amasyashataga nago harwire hamasya abiri konkana guteriho kwerinda nentezi akashatika rwire bwena gwabiraga sesera garwire nugo gakine ndwara kandi tutekateka ngo tuzagakoma okishityo bwargaho gakakira umushaho w'amatunga wa district ya Kazo Ronald Kiyemba yatangaza haberagira byatebwaho okuzubira barwiro bakujanjara twakomente kutambura ente tikushohora kurgo muri Kazo tikutaha umuri Kazo kurgahe twakumukubaga konka mate twikiriza ngo gabene gatambura kuyiha amate agabwantama harwarize hago tukagemereza asande tugarukurgayo abo kuba endwara ni heri yenyama bariye eyamatungo agaganda macyagatine byara bibiri tuje kuba nturiye nyama okishito twaragaho tukareba ngo ite zakera yarabateza bakarubaka gabate bikini bagaruka tukarye nyama yitu bintu tubine shonga yo nabateza bakarubu abo kuba tukurinda n'ibintu byabo Jawagitera kwera ate bagitera gasha kwa Richard Nahabwe